kanas diala kon tin liank roi nikan nuer online tv ka jen gwas me bana rach ka kui recommendana to gre wish ka Leer county en man banlinga jen gwas me chala do chi jewitin te ka kai gai gwasan te aspele mayo tin shiga jen rai within wini ka shika wo rai wich ka Leer county kire rak ka dwal ko dong te ka kori te baro lat rai within wini mi jiram jidit ka jen channel me de jite jen o jin ku jen yak nasen ko ken ke gor ban o jin der subscribe ko bilatin kono banun ka tung nente nas bi ken chumala shup ka ji ka pes ka jen gwasa me Leer ban ling jen Leer sha tayni sha jelingo shala den wo shin wer tin tere wo ka kai gai gwasan te jas pele mayotin ishika hut ka shalat en wo shika hut re ka Leer gwasan tie ke UN ka dwal ko dong te ka kor mede to nyoka mayo kene kuma so Sudan mnyos no shika jien che ko unimis unimis wona tin chira mi gwas dan dong de na gangten ka ku kor kon lat ko rodien kana dwal ko dong de ju kuma dong de ka spele mayo de kana mak gwas dan te tin chikan jien ka kai gai gwas en te ayoten ci UN mission kinasan konan diere ka tek nente konte chajo nya walne ka ron kina dara wide well diok ke ka jen gwasa me gwasan kone tori tan chigre ga dana tok re wecha ka Sudan nasen dier ka kui nen dialan kontin chuch shikan ladano shikanas tin shikanas te chop ke kit tin genre we ka kai gai ka Leer county shikan mo ka gwanyur ka re kem ka re ka Leer county shikan la no chala do chi UN mission right ba and go de ni spell mayo shiga right ka ko shika maj bi yat jukume ka chi kume shalat ba ishinas te chi tiai ka spell mayo la nas te kon te chi tiai te wa ma yat spell mayo te chi tiai ka korpat ki ka korpen te chi wo te chi re kuma ka sapke ma yadit chala do ken de jadan te ka shi de South Sudan People Defense Force chala do kan kelas redesh ka mandan ente kume te tin kana sekon la South Sudan People Defense Force chala do kan korodian mat ka manana to ka ladana chalat kaje chala do en current ter kene shi kuma South Sudan chete ka ngaitin ka de ni tin kon tin te pin taiman magwek tin yen ke ayo chala do shika de ni SSPDF ke de ni South Sudan People Defense Force ko kan ko kon matere de ni South Sudan People Defense Force Läär kuma South Sudan na me agenda ni lingano an ma lero de wejin win mi shire ke gak kan nasen kon ka kui power ka ki ka kui ko baran ko ngajo ram me bum ke she bum re kuma kama de salpa ke ma yadi ten ko na me agenda nan cha ngach ko jin me jin rami ngach ko la tok baje kon ngajo jin ci jin la tok mi ci ko je ter ka ne ko na jene kaka na me cha jala do sha Simon Magwek cha je la durtin ko che kor che je kap ka spele mayo ka do badana che kap ka je anyok re social media ka ki nasen kon right ka social media ki man cha gor chala do che Simon Magwek bo che jala do jene to shi jen mek je spele mayo jene je spele mayo mekani Simon Magwek gwasandana ante South Sudan People Defense Force tin ka chala bengo ji spele mayo no makane ne ka kai gai re wujadan tin ne tin Simon Magwek kene de ni South Sudan People Defense Force ena mo jatino cha ngajo me togo no spele mayo jen mengna ke Simon Magwek mengna ka jena re which ka kai gai ki ka spele mayo men kanasen kon de pin Dr. ma chaten chala do chaje ngaj ngum le rode dungnu se te ka liya mi chiro tok tenen gwasami me bejba an Leer dan cha kula do kanasen kon tila civilian ki ji dawoj shika dwal ko dong de ka tere which ka kai gai shiga jien shiga woro de gor gwat metekaten ka UN ki ka unimis re which ka Leer county shit ko chala do ken shiga wore rek shiga jien ka kai gai ka jen gwasame pan chala do de ka te dawoj ke de ka lo dawoj shiga me chala do ko dong shikor cha tok duno chala do ngodwal teten manyus no shikan bolo dawoj ka jen gwasame cha jala de nono na me ajela dande ko linga jen gwasame mi jira ma jidit ka jen channel me gore no jin be jen wagnas ko ken biata kamal bye bye